салом тамошобини Сомонаи оила. имрӯз ба идораи Сомонаи оила як падари хонадоне муроҷиат намудааст ки аз дарди ҷонкоҳи духтараш ранҷ мекашад. аввалан барои тамошобини Сомонаи оила худатонро муаррифӣ кунед. ман Холиқов Тошмирзо, иstiqomatkунандаи шаҳри Ҳисор, ҷамоати Мирзо Турсунзода, деҳаи Баракат. нами духтарам Холиқов Барно аз моҳи апрели 2019 сол бемор аст. чандин маротиба дар шаҳри ноҳияи худамон бистарӣ шуд. баъд маркази ман Қарабалода чанд бор бистарӣ шуд. 3 моҳига хоб рафта буданд. 2 моҳ ҷарроҳӣ карданд, лекин ҳеҷ натиҷа надод. охир ҳама врачҳо духтаро гуфтанд ки мо аз буддаи ин намебароем, ягон давлатҳои дигар бар. духтурони кадом беморхона ин гапро ба шумо гуфтанд? ин ҳама корпуси дуюм лоро як Икромов гуфтанд. яъне ки дар шаҳри Душанбе? дар шаҳри Душанбе. шумо бо кадом дар духтаратонро назди онҳо бурдед ва онҳо аввале ки диданд чӣ гуфтанд? онҳо духтарам фақат шикоят мекард ки як парраи сарам сахт дард мекунад, пешона як тарафи рӯ сахт дард мекунад. инҳо гуфтанд ки мумкин зардоб бошад. гаймарит гуфта оператсия кардан. як гӯшти зиёдатие ки дар дохили бинӣ буд ва гирифта партофтанд. баъд як моҳ нағз буд. баъди як моҳ бо оҳиста оҳиста бо бад шудан гирифт ва омода муроҷиат кардем. нигоҳ кардан гуфтанд ки ҷои ҳама оператсия ва ҷарроҳӣ бо пустиштар кардааст. ҳамина бояд нишон дод, бояд ҳамон дигар беморхона барено, ҳамон эндоскопия кати гиранд. баъди 1-2 ҳафта гузашт, бо уҷа варам пайдо шуд аз тарафи рост. омода дидан ки мумкин ино касали онкологӣ бошад гуфта моро ба 10-ум корпус роҳӣ карданд. яъне онҳо дақиқ гуфта наметавонистанд? аниқ наметонистанд. фақат ба кадом беморӣ гирифтор шудааст? не, фақат тахмин мекарданд. ба ҳамон 10-ум корпуси онкологӣ роҳӣ карданд. унҷа ба ҳам фақат анализ ташхис карданд хоношаи, лекин аз гӯшт анализ нагирифтанд. оператсия карданд. баъди оператсия фақат 1 моҳ нағз буд. баъди 1 моҳ боз ҳамон таги бӯйи бад пайдо шуд. ҳамон дохили вай бад ҳамон сар дар мекард. яъне ки ҳамон беморӣ шадид авҷ гирифт. ҳамон ҷои вай бинӣ сурх мешуд. ҳам хеле шадид аз дард тоқат карда наметонист. фақат дороҳои вай мехӯрд. оҳиста оҳиста ҳам дороҳоям таъсир накарданд. касали нома гуфтанд. кам хеле диагноз мондан нома. ин касали бисёр камвом мехӯрад. мо дар 20 соли кориям гуфт мумкин як бор дида будам. ҳам хеле мо ягон мутахассис нест Тоҷикистон ба ина тавбат мекардагӣ. барои шумо гуфтан ягон мамлакати гарм, масалан Ҳиндистон ё Африка ё ҳам Россия ҳамҷода барои муроҷиат кардем. мумкин ҷода ҳам хеле мутахассис бошанд, тавбат карда тавонанд гуфтанд. маблағ ҷамъ кардем. 4000 тавсияи духтурони Тоҷикистон тавсияи ҳаракатӣ ба Ҳиндустон бурдед? ҳиндистон бурдем. духтурони Ҳиндустон нисбати саломатии духтари шумо чӣ гуфта? باید گفتن که اینا باید اپراسیون نمیکرد. اول همون گوشت گرفته تشخیص میگذارن. یعنی که دکتران تاجیکستان رو به این گناهگار کردن. البته که اینا باید دیگر نمود که تابت میکرد. تیغ رساندن گفتم ممکن نبود اصلا. جراحی پلاستیکی گذراندن در کار. برای این وای وجبات $4000 میستادن در خش. مبلغ کلان لازم بود است. همون راهگیری همش حساب کردن قریب $8000 دیگه لازم. ما هم امکانیتی که بود ما از خیش تبار از همدیگران یارو رفیقان همش چیزی که بود همش گرفتم دیگه. ما اگه مسلم گرفتاد هیچ کی ما قرض نمی‌داد دیگه. همون دارویی که ما راهی میکند ما 2 بار گرفتم. یک داروش $280 است. یک کامپلکت. انا همینا من حضور تماما یک حالتی بازبین داریم. اما مبلغ نمیدونم از که ناچار مون چیکار کردم نمیدونم. دوی مرتبه بردم هیچ امکانات ندارم. امید کردم که اون هموطنانی که هم در داخل تاجیکستان کار به زندگی میکنند هم از بیرون تاجیکستان کار و فعالیت میکنند اگر امکانیت باشد ما با کمک کند که ما همین دختر من نجات دیم. یک فرزند دارد. فرزند 6 ساله. دخترتون چند ساله است؟ این 28 ساله. سالی 26 ماه آگوست 91 اویلا دار. خانواده شوهرش کمک میکنن؟ که اونها هم زندگیشون بازبین است. خیلی کم بغل. تماشاگران عزیز ما باوری داریم که نسبتی درد ایشان شما بی‌پروا نیستید. دستیاری دراز میکنید و دختر ایشان رو از این درد جانکو رهایی میبخشید. تنصیحات خانواده باشید. دیگر برنامه‌های ما نیز در نوبت است.